Hello everyone. Ngasidi aise thainagi chahi ani solo video ma hapkatjarage. Sigi videos aigi phone da yaw kuye. Some space kan le ngasidi mayam su nungai na hapjarage. Sigi sa aina 2 years ago Bali chatloobagi matam ni da. Akoigi emanabi aigi best friend gi luhongba bridesmaid oibagi chatpa. Ada aise 2 weeks mu chatloi. Ado 2 weeks aisa yam explore tawe and Bali is one of the favorite destinations oiler hujikti and mase nusi the Paris Manipur the mana ba yam yawa somewhere ai kadai kadai da mana ge ai na kitang uzarapado share tarak. First of all, Indians ki di visa on arrival hangi ko Bali se aduga like the same expensive oy de manageable oy ba adagi half of Australia di tangkay ma dong all around the year dum lay ado Bali se Manipur ga aina manay hai se magi lambi adagi kano mapam ke ka adagi practices se yam man ba lay mapam phanyam da koi gi lay kundo kabok lay adagi khagi lay haw ka na am yam hawe aduga la da kitang tawraga lai mandi masa ga lay aduga la da kitang tawraga yam thado ga lay am ba adu disu adagi sigi Jagannath ne basta uri balai se temple me am lay Bali da adu temple jang ba se phanik type ta moi di batik anama lay ba adu se ta ba ade ba respectful oina Bali gi yam phazari se Manipur ga sumani hai se rice ki terrace farming yam tawe hillside ta adagi paddy fields kitang nindaraga magi north south on jina beaches ne ba khara ngamtharaga lay ba adagi north side ta na ubud unda mapham je lay ba mountain side ne ba ado mountain side ta na kan mountain ki side ta terrace farming tawraga rice fields me am lay aduga makharam da musiki south on da na beach side ta na mapak oina akhoi gi field da lay ba adumai plain field da dum lay ba adagi adugi lambi chat mapham du la phurit ke ka me am hawe adagi kano pangkhopla kan me am lay ba aduga du me am hawe khagi le hawdi me am lambi se da dum thing nei dum yam nusi yeng da aduga ni se thek la ga su dum chat mai adugi do adagi Bali se water temple me am lay temple se makhan yam lay se ado sigi particular temple se atuka me am su sale ado sigi particular temple se ai kano akhoi gi Sri Govinda gi temple da ning sange ba kaigina se jangkanda lam khunu gi makhon ga se gu kan yam softly and peacefully tai aduga magi structure sing se akhoi gi Govinda ji da su ising ga lay ba do makhada cross taraga radha gi foot ki kano ga mami ga lay ba do adumaina sida su ising gi adumaina ga hape ba aduga sei za murti me am lay se sige se kano lising chahi gi murti me am ne ba loina ma khutna nung da hakpa nga ta ne ba yam phasana artistry se yam phasana preserve tawraga moi thamme murti sing sigi details am ta yang ne yam tikna detail ne ba lai da lay kat pa se dona saraga asmain ta kat la me la gi dona aduga sidai lay ba tongane sigi kanom da sangam da thame myam sina kelakpa khotpa tarakpa teglakpa sing dune ba adu moina sumaina dum si theng ba de visitors na moina sumaina dum nakan da thamaga preserve tawe ba adu so part of culture and history ni na aduga yam interesting oi ba se kano ne ba Bali se predominantly Hindu island ne ba sai za Hinduism chatpa ngata ne ba ayambana Indonesia da lay da na Bali se ado Indonesia se ayambana atopa jaga da di Muslim gi place oraga sigi Bali se da di Hinduism ne ba ado Thaina Hindu me am la aga bot ta la aga lay gi bai ne na moi hai ba ado dagi season generations to adumai dum settle taw gra ba aduga hek plain dai ta ba da Hinduism gi science to adum uye Mahabharat ki murti achau ga lay ba anegi Ram kano Lakshman gi ke ka adum ba su murti achau ba khille adegi Hanuman gi su lay adegi streets ka se lai gi maming yam thole ba adegi kirtan hai moi gi temple gi puja taw ba se to kirtan gi program ga su me am ga lay adu lambi da moi se Hinduism gi adum lai khoram ba khot pa kining kangsi ga yai ba do heta dum theng nai ba sida urip sina koi fish ne temple da yok pa do mogi se aduga akoi se lak minare se akoi emanabi ahum mari ne ba sigi se akoi lona bridesmaids ne adu loina mak ti khangna ba oida ba ginger lily hawe
ado sigise akoise bonding tawnaba luhongbado adu numitu mamangda bonding tawnaba akoise chamina thakminaba dai koiminaba chatminaini ade akoise hojikide tholaga shopping khara tawrusena kaithen namung lae ado kaithen dasu akoise lai puja tawpa thengnare ado lai puja se manipur da akoina tawbadu ga amane dup ka tharga moigi kanose donada leiga prasad ka katle aduga kwazu katle manase aduga nungtigi neba moigi si tawdoise nong phadokki nateba aduga mafam kharadi khoijulu kham type ta su mapun tawraga mai thabado adugido ure ai nupa so adum kano setle sumaina moigi Indonesian attires sumaina nupi sing asi setle sina batik neba mafam di yam yame Bali da 2 week da fully packed schedule da zala ise ado number di yam namaktre sigi matam sa ai video yam na number order ado smaina ni lerem basta aina hangne ba moise moigi puja tawbe khotbe maram da khara ado moina hayak pada moise moigi temple se Hindu temple se puras kawe ko aduga kano se akoina uriba temple se Bali da Hindu temple me am leba ado moina haibada akoina ubasidagi phanyam hena yamna leba kaigino da moigi private personal zoo temple imungi amam leidone imungi mapanda ama imungi manungda ama akoi Manipur da so akoi laisanga ka su leidana isagi temple achauba singda nat adu katang natana adagi imung manungda su dum laise jaja dum lat ledana dumaina moigi su tawbajani adusidagi kitang commercial oiba jaga se akoi thogla ani aduga yole besing se handmade products yam yole asida jo Manipur khara mane akoi gi li gi wa na saba li na saba adagi kano u na saba pot chei se yam thoeba adagi si foreigner na di yam pam sigumba se yam leinayeba Mama's happy. aina sum khallene Manipur gi se irang ka khara pharakpa matamdadi phajana promote tawradi yam tourist na yam pamba jaga oigani ba Manipur se akoi cha na thakna ba yam hawe adagi khutna saba products ka ju phajaba leire ani mafam ju phajaba kai bulam jaw ga se yam thina unique oiba sangai dena kai dena dunia da sunglai laitraba pot yam leiba aduna adum tourism se hit chatkani shopping khar tawraga khoi do khoi gi resort to da halle adagi nongal akanda nganna thokna ba tawre tourist ki khar nongai ba spots chatlusen adai da sigi hero se thengnare man engon da kadar kaptana aise se zamana phadana sana laitho e khadrak se haibana loi aduga siloraga akoise taxi da pulap thainagi kano moigi culture ke ka ka maina practice tawena khangnaba adugumba mafam ma chatle adu yenge hujiki ahando engonda mana kano to moigi chak ka se pound tawdo utle aduga adude muk thomlaga khara touristy oiba popular spot ne sina Bali swings atopa jaga se am leibane adu siju la abanina tawtho asena akoise swing se tawre asigi makhada kano neba lok neba sikido ada phajana secure tawraga dum tawgre aduga sisina different coffee ga tea ga tasting adagi amok akoise mathang da amok waterfall jaga lai aduda mu chatle waterfall sida changaga ising sida mayam se sananai temperature sina yam saba oye sigi matam se aduga ising sina ing law ya nungai adu si chat kanda mosquito spray guma di pude ya de kang yam thongle adagi kona akoise halakpada thenge mathang yam satpada de dinner saba da pulap chaminare finally the day
ꯑꯗꯣ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠꯁꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯐꯨꯇꯦꯖꯇꯤ ꯅꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯕꯤꯆ ꯀꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯦꯡ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯦꯜ ꯋꯤꯁꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯒꯤꯐꯀ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯥꯟꯁꯇꯣ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗꯩꯅꯦ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯅ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯗꯩꯅꯦꯕ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯃꯤꯁ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯔꯨꯝꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯊꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯊꯤꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯏꯅꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯊꯔ ꯄꯨꯜꯗ ꯊꯥꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯩꯅ ꯀꯩꯗꯩꯅ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡꯁꯦ ꯃꯤ ꯈꯨꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯜꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯪꯊꯅꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯝꯃ ꯂꯩꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯪꯊꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯣ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯣꯂꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇ ꯈꯔ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯎꯕꯨꯠ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯎꯕꯨꯠꯁꯤꯅ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯅꯦꯕ ꯀꯥꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯔꯅꯤꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯒꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯉꯥꯎꯗꯅꯕ ꯒꯨꯂꯤ ꯑꯃ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯥꯋꯔꯁ 4-5 ꯑꯥꯋꯔꯁ ꯆꯪꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯪꯗꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯌꯧꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯚꯅꯤꯡꯗ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯅꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯟꯁꯦꯠꯀꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯗꯤꯅꯔ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯃꯦꯠꯄꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯦꯠꯄ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯄꯥꯐꯣꯔ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯗꯤꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯂꯠ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯁꯟꯁꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯜꯗꯁꯨ ꯆꯪꯉꯒ ꯔꯤꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯦꯔꯣ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯦꯔꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯛ ꯀꯥꯛꯅ ꯔꯤꯖꯣꯔꯠꯁꯦ ꯉꯥꯛꯏ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯎꯕꯨꯠꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯆꯠꯄꯗꯣ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁ ꯈꯔ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯪꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯪꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯆꯪꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ ꯅꯞꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯪꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜꯁꯦ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯂꯣꯠꯂꯒ ꯆꯪꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯗꯣ ꯌꯣꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯟ ꯃꯨꯟꯒꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯗꯤ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯁꯟꯅꯩꯌꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯏꯚꯅꯤꯡꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦꯕ ꯁꯤ ꯕꯥꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜꯀꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ ꯑꯍꯟꯒꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗꯒ ꯁꯤ ꯑꯟꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯤꯌꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯝꯃꯦ
ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯡꯆꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯕꯥꯂꯤ ꯖꯨꯒ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯨꯁꯦ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯗꯗꯤ ꯖꯨꯁꯦ ꯆꯠꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯥꯂꯤꯗꯗꯤ ꯖꯨꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟꯠꯀꯤꯗꯣ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯣꯁ ꯑꯦꯊꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟꯠ ꯁꯦꯡꯆꯨꯔꯤꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯤꯐꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯔꯥꯎꯟ 30 endangered Sumatran ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ elephants-neba ado natural oiba jungle-gi marakta adum type-ta saba mafamneba river amaga chu cheleba ado samudo yamna freedom ga moi phangjai aduga moigi interact tawnaba program amasu laiye saiza adugi dudi whole day jangani ba aduna hayeng sa ayuktagi dum thoktoineba aduga hojiki program duda tawrise moigi elephant se iruzabiba adigi chak pizaba adugi adumaina tawdoineba ado iruzabiba se ai chatlura kanda khange yam koina change mo se iruzabiba adaida samu macha ga jam lei ngausane samu macha se ado hojiki akwai first iruba se moigi kano se mud bath ana haiba ko adugi program do ado mud yam moigi black mud am khak lei moigi parasite ke kaga khara phabjane moigi skin da phabjane aduido ado adugi mud bath mafam do changdring da moise hana chamthoi akoina volunteer myam akoina program se tawning ba myam do adugi mi myam duna tawdoine ba sige moigi moigi elephant manage tawriba myam duna khoida loina takpi tambi ba tawe aduga akhai first hojiki ma elephant to chamthoknaba kano pukri macha type tam khak lei adudaida lubirani ma do aduga adugi mathanga next step se number 2 kano pukri number 2 da changani ba pukri number 2 sidana kano ne ba mat to black mat type ta lei ba adudaida ma se masa do pura elephant myam da noi birani ba khoi myam changdana massage ka tawdane elephant to kaina ta dana ga harau dana lei ba aduga adui marakta su ade adui mamang da su moise moina chaning ba gajar gumba thabi gumba adegi different fruits gumba do adugi myam do fit tawe ba ado adugi mud bath tawing edu da su fit tawe aduga mud bath sigi next step sina adudai da ball ke kaga sana ba su tawe aduga adu mathang da number 3 sina kanogi pipe myam taraga mathak tegi shower type ta tarak pa jaga am khak lai ba adudai da moi do ko biani ba ko myam se kari pring ga jalani ba elephant sing duga aduga moido brush na hojiki matai riba mat myam do phajana taktana moise am pheng doine ba brush tawraga yam thaba yam chang bajani ko elephant iru sabi base aduga final step ta adudagi akoi je river rom da pulap kang chatlani ba pareng yam nokninge ba aduga river du damu luptana khotana kano sanadana adigi moigi manatunu ne isinga kapsale aduga dong tawdoine ba ado aise sa yam pame ba ado mafam aine any koi ba jaga se aise moigi local sa do rehabilitation program gumba se ayam na chat kaleba ado last ending da ai hojiki elephant ki program to gi photo khara hapsar ke plus ngasai gi aina wedding gi professional photos khara hap kat ke habdo sigi saji se engon changsala aga ma je makha da tai ba moigi mchinjak pijan na ba panbi da ado makha da ta ga chaning di illoi aduga hakaja hotpi oi phana koina ai je pharaga mana hakaja hotel mai machi je tholak tangai akoi gi sangai duga happy kamane moi myam je leis video se enjoy tawbiramadi makhada haibiramo comments da especially sayam pamba mi yaraga di soidana comment tawbiramo thengna badam nungai ni adunga sigi decide dum loisan lage thank you so much for watching bye Walking down the 7th Street, the sun is shining bright. The air is filled with music, and the people are all inside.
on the 7th Street. We're all looking for a good time. We're all looking for a place to be on the 7th Street.